Tony Gahibari Aji Igislene Mwananeza yuko ayiteguye igotangana ikamba ya Miss Kirigoma neza ko ayiteguye amashimesi kuri Gahibari Aji Igislene amashimesi arugira kandi mu kibanza cya kabiri turakira habonayo Nina amashimesi nawe karaza amashimesi uko mubona aberewe Yesi habonayo Nina amashimesi amashimesi kandi amashimesi tuze turabakorera amashimiro aribo batsindibuzaga ikibazo cya gatatu turakira haragakiza Estela amashimesi cyane haragakiza Estela yamaze kuba asika imbere yanyu haragakiza Estela nawe n'umwe mu bigeme bifuza gushyika muri finale kugira ngo ashobore gutahukana ikamba rya Miss Kirigoma 2024 amashimesi cyane kuri haragakiza Estela irakoze Ariela urayiko ariko libero ya kane amashimesi irakoze Ariela nawe n'umwigeme yifuza gutahukana ikamba rya Miss Kirigoma ariko arageza ayigana muri finale amashimesi ari kuri irakoze Ariela nawe n'umwe mu bigeme abifuza gushyika muri finale kugira ngo ashobore gutahukana ikamba rya Miss Kirigoma 2024 mu kibanza cya gatanu turasanga irakoze Nadia amashimesi ari kuri irakoze Nadia irakoze Nadia n'umwigeme yifuza gushyika muri finale kugira ngo ashobore gutahukana ikamba rya Miss Kirigoma amashimesi cyane mu mukomera amashyi yakoze Nadia yifuza ko yoshika mu gice cya nyuma agasahukana ikamba rya Miss Kirigoma 2024 mu kibanza cya gatandatu turasanga uno mwigeme Irangeje Nadege amashimesi cyane kuri Irangeje Nadege nawe yifuza gutahukana ikamba rya Miss Kirigoma mu mwaka wa 2024 nacyo gituma yaje kwiganwa muri demi finale turasaba muze murabakomera amashyi kugira ngo dushobore kubatera intege amashimesi kuri Irangeje Nadege amashimesi rero n'umwigeme yifuza gushika mu giti cya nyuma cya rino higanwa Miss Kirigoma 2024 tunashobora gutahukana ikamba ikibanza cy'indwi turasanga Kanyange Benigne
Kanyange Beninye amashuri sare kuri Kanyange Beninye. Wow, bano bigeme barasa neza, bano bigeme barakomera amashyi menshi. Uyu ni Kanyange Beninye, nawe n'umwe mu bigeme bariko barahiganwa nk'uko mubibona bifuza gutsakana ikamba rya Miss Ngoma 2024 mu gihe bagirwa amahirwe yo gushika mu gice cya nyuma. Mu gukomera amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Amashyi menshi cyane. Mu kibanza cy'umunani turasanga Muhoza Claria ari mu kibanza cy'umunani. Amashyi cyane Claria mbona ko yifuza nawe gutahukana ikamba rya Miss Ngoma 2024 amwe yongirwa amahirwe yo gushika muri finale. Amashyi cyane, amashyi cyane kuri Muhoza Claria. Tubutsa yuko Muhoza Claria yajavuye ikarusi. Amashyi cyane kuri Claria kuva ikarusi. Amashyi cyane kandi tugipakira kugenda umwigeme w'ingero mwiza Ange Gloria. Amashyi cyane kuri bano bigeme bamaze guca imbere yanyu mu kibanza cy'icyenda ingoro mwiza Ange Gloria. Tubutsa yuko yari yarahiganiwe asubira avuga ati ndagarutse kugira ngo mbandanye nerekana yuko nshyigikiye cyane Miss Ngoma kandi ishobora gutahukana ikamba rya 2024. Amashyi menshi cyane kuri mukuru Ange Gloria, nawe hamwe yongirwa amahirwe ari mu bifuza gutahukana ikamba rya Miss Ngoma 2024. Ange Gloria abona neza yuko nabavuga ati sinosiba kwiyandikisha. Mu kibanza cy'icumi turasanga Ndikumana Ali Lauriane. Amashyi menshi cyane, Ndikumana Ali Lauriane ariko araza araberewe. Amashyi menshi mu gukomera amashyi. Nawe yifuza gutahukana ikamba rya Miss Ngoma hamwe yo kwiga amahirwe yo gushika mu kibanza nako mu gice cya nyuma cya rino higanwa rya Miss Ngoma 2024. Amashyi menshi cyane. Uyu Ndikumana Ali Lauriane ari mu kibanza cy'icumi. Mu kibanza cy'icumi na rimwe turakira uno mwigeme Uwimana Cynthia. Uwimana Cynthia ari mu kibanza cya 11. Amashyi menshi cyane kuri Uwimana Cynthia, nawe n'umwe mu bigeme bifuza gushyika mu gice cya nyuma kugira ngo bashobore gusakara ino ngoma rya Miss Ngoma. Wow, amashyi menshi cyane, amashyi menshi kuri bano bigeme 11 baciye imbere y'amaso yanyu. Bano bigeme beza tutazi neza yuko Gereza bava yoroherwa kugira ngo ishobore gutora umwe cyane abadasiga mu gice cya nyuma. Sinzi ko biza kuhava biborohera gukoramo n'umwe muri bano bigeme baciye ngaha imbere yanyu. Twizere neza yuko uko mwari mubyiteze ariko mubisanze. Dushimire cyane abafatanyabikorwa, abantu bashyigikiye BBCI, OBL ndetse n'abandi. Dushimire cyane bano bigeme ko muri kano kanya DJ